gremo po zaporedu C, G, F, C, G, C. Tam, kjer je umirjen del, igramo ritem dol, dol, gor, 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 dol, 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 gor, 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 dol. Edino na koncu, kjer je hitrejša menjava med C-jem in G-jem, igramo na C-ju dol, 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 gor pa G, dol, dol, pa spet C. V tistem delu, kjer pa začnejo igrati hitreje in danes mi rečejo mati in tako naprej, je pa malo hitrejši ritem.